Ibintu byakaze, ibintu byakomeye. Ese wowe wakoze subscribe urumva umerewe turaho ngendaho. Ubu duteraniye aha, u Rwanda rufite kimwe cya kabiri cy'ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi ni intumwa ihoraho ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri Loni, yitwa Zénon Mukongo, yatangaje kuri uyu wa Kane itariki 27 Werurwe imbere y'akanama gashinzwe umutekano ko kimwe cya kabiri kirenga cy'ingabo z'u Rwanda cyoherejwe ku butaka bwa Congo. Ibi yabivugiye mu kiganiro mu kibazo cy'umutekano muri Demokarasi. Zénon Mukongo yagize ati, mu gihe duteraniye aha, u Rwanda rufite kimwe cya kabiri cy'ingabo zarwo zohereje ku butaka bwa Congo batabanje kubiherwa uruhushya na leta ya Congo. Uburenganzira bwo kwirwanaho ntibushobora kwitwazwa nk'impamvu y'igitero cya gisirikare cyangwa gushyiraho ubuyobozi bubangikanye ku butaka bw'igihugu cyigenga. Yavuze ko ibyo bikorwa bigize ukurenga ku buryo bugaragara amasezerano y'umuryango w'abibumbye ndetse n'amahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uhagarariye DRC mu muryango w'abibumbye kandi yasabye ko gushyira mu bikorwa byihutirwa icyemezo cya 2773 cy'akanama gashinzwe umutekano ka Loni. Yongeye ati, intumwa nkuriye zirahamagarira akanama gashinzwe umutekano kumenya ko byihutirwa kwihutira gushyira mu bikorwa ibivugwa mu cyemezo 2773, guhagarika imirwano kandi kugabanya intera ntibizashoboka kugeza igihe habaye igitutu cyinshi cyangwa ibihano birushijeho gukara ku Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa barwo M23. Iki cyemezo cyangwa umwanzuro w'2773 wa Loni Congo ikomeje kugarukaho muri iki gihe utegeka M23 kuva muri Goma, Bukavu ndetse no mu turere twose igenzura, ikanasenya burundu ubuyobozi bubangikanye butemewe bwashyizweho ku butaka bwa DRC. Uhamagarira kandi ingabo z'u Rwanda kureka gushyigikira M23 no guhita ziva ku butaka bwa Congo nta yandi mananiza, mu gihe rutigeze rwemera ko ruhafite ingabo. Ibi ngibi Mukongo yabivugaga mugenzi we wa Congo Olivier Ambassadeur Nduhungirehe nawe yicaye hafi aho ngaho, nawe ari kujombana amagambo akomeye nabo bera bari mu nama ya Loni. We yababwiye ko bidashoboka gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Yababwiye ko nta ngabo u Rwanda rufite ku butaka bwa Congo usibye ubwirinzi mu nkengero z'umupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Nangize ubwo bwirinzi ndabuziye nabubereka, ariko ukuntu ibintu bimeze byahinduye isura. Olivier Nduhungirehe uko gasatsi ntako, ariko amagambo ubwenge bupima nka toni 1000 yabahaye ingingo bose baracanganyukirwa. Ari twemeye pe. Iyi ni channel y'abasirimu. Utarakora subscribe wayikora kugira ngo tujye tubana muri iyi miripo kwa M23 ndetse na leta y'Kinshasa. Ciao.